قعدوا يقولوا ان الاداره ورئيس الاداره لازم يكون اسد، زي حكايه عادل امام لما طلعوا عليه زعيم وفاتن حمامه سيده الشاشه وام كلثوم كوكب الشرق. طلعوا برضو على رئيس مجلس الاداره الاسد. طيب الاداره مش عايزه اسد على فكره، الاداره عايزه ثعلب، وهو ما يقدرش يبقى ثعلب لانه هو ما يعرفش يبقى ثعلب، لان العمليه عايزه الثعلب ده عباره عن مخ، الاسد عباره عن عضلات. طب شوفوا العضلات عملت ايه. هو وقعنا من فوق الكوبري امبارح، العضلات عملت ايه؟ فرقعت الكابينه، فرقعت السيستم. شكلك ايه قصاد رئيس النادي التاني اللي هو كان دبلوماسي وبيستخدم اسلوب الثعالب؟ شكلك ايه؟ اديك